bani menjur patnya tingnya nga singopa ngini rakti gitu ba menjur ya kani kastam masyukwa bat perpau ko ibaya menjur patnya rakti ki paiba nong snong kathan moet kata nadu ki nong sinchar snong ki kinhun seng balang bat kun samla jong kathan dakawe kasur kilapen I gadak ban kershan ke environmental public hearing kebalalong hapok snong start Dakar West Kazil district halor ke kamti deuyong ke ban sele katkum ke juk start sayan ke bamenta hapo pendeng shalang pol blok ya ke ba on pentrei do ba shining star khar deu saw ubalong unong apply license na ke benta ke tega project ya ke tega environmental public hearing la khot penlong da Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB hakabala penya je ke tega public hearing do ba MA Chalam ADC ke West Kazil district harangkat ke jingi don langki he obsar ketenat MSPCB kiba kentob yuba YF Lalu Environmental Engineer Dr. GH Shermang Member Secretary bat kiwei ki nongkran hakate ke public hearing kiba kentob ika kordingan kahima nong Stoinland Owner Coal Trader and Producer Association ka kenhon ki seng bhalang baper rengkat ki khun samla jong kadong kathan kila kershan ting ikate ke public hearing khnang baka kamti deuyong hapo kathan kan sedang biang namar begilamat shibun ki jing gini ki ship host nem baladam सरकार जो कश्मीर सरकार नाला पेंपाव बट आई ये का जिक्रिशान नाका कने का इन्वायरमेंट पब्लिक हेयरिंग बट ना आई रू का जिक्रिशान कने का सर्टिफाइड माइनिंग kan rekam no klang ba kan long ka ya be kalak ban kamai kaji yaki kun snong kun thau bat ban yada yaka jing penjot yaki klau kita dengan ngai ba ha kan ikuntim ta kilok budan burom prasnong pathau marjan manpa kiwan ne ka mensin sufya mensin koridor pangkersian ni kenika public hearing ke environmental namar ba kan kam long kam ko ba ban yo lai si dapat iba nong kang jong nang wasa sik ka jing du no expose nem ngai ba pai ba payam priu ayeng sem don chu jam don chu na snow khya ba ne kam hat tengkat ayeng ka sem kaum don chu pha school pun don chu na mo tepat dem ki ofsa da jong ru nama kilong pedeng kam nong le tianga ki perkat di ma fi de ngai ba habaro ka di pelong hearing alai dekan saya baik nangis skamba hangi dekat jungi pendong ni pelong yang di hearing dekat badon duyong ang ni ndi angong nong dekat badon duyong jungi ang ni ngilarai nya kini ban ai ni nis recommend man nis da ki mundur lang ki group ndi manung no pro spoko ko la mundur ban ai ni nis nama ba ni su syekdar panadu ba kai di ke khang no khanyo turik jo ne april arjar kat sau schools neng mulai isu dan dari tingkat nanti kata sorkar jongi ki opsar jongi nang ka central government ki idea yang kelak bagi mendam na semua kanu kala tabuk siar ha ya kinu song hune dengan ngai skam menta baro kilo kijor inong sukshna muang hune bandon menta bagi hune ngangai ba kamensim wa ha kut pa ha ka korop ha ban aidan pe kerjaan bukan kam kanong saiso Jungi, nak kena kesno jungi, kamdon keno kata kajing persya ia kene ke mining mentah. Kamtam ngilakwa berplino kata ka scientific mining. Banne ka klau huptap bak kene kata ka doum towa. Ngam tabun kentin tang kene kentin sublai sibut. Hangi jungi na du bala sya hang ta hosnan. De keliru ba kamtam yang kini gilai keli gisnong kali gisnong nong wing pon kado basar kan gisnong badon hapo jo kali ka area ke ba pido yo de hadu menta kemur ba yo I gitu gisrok ki ba koru karam mensua kemur ka ba ka surok lenti ke senting de do ba syak hang do yo kemur ba ibriu jo kali ka dong ka thai kemur ba syak ta kata hadu sitai semua I barok ka kemur ba kidugan sya kidugan di jingdi kemur hang Sementara kemudian ada kecing persang nak mentah bani yo ti doyong biang lomba kata ka scientific mining nomor mensua nomor ba balai besar hang kan jiti kalau ba kecing ti doyong kalau surmur
te kalong julum te kumut ba kalakta ke kamariang kalakta ke kumbam di kumta te kumut ba mentah kumut ba kadang dijing bersang melioti yang doyong lembah kata sekarang titik maning dengan ngawan ne nak mentaban ai dijing bersang yang dijing bersang di sana senistar kadusa kita kumta bat mentang ngawan hangi kum wei unong songsinang bat ru nakasur jog kipai pa kibai em hapo kaniga area ba ni penpau ke dokumen ya kani ka public hearing ka balapan baik da ka environment ba ban penlong kata ke jingti doyong ke kum ka juk start science ka bamenta ba ni penpau ka jing kersian ya kani ka jingmu ba ngangit na pedeng jungi baro ni angnut ya kata namal ba ni mati kijing kijing sitom kijing genja hapo kini di shiposnan ngadang ya keren kai bat we perlok ba ya syondukan lang ba uong ba ngilak sulting menta ba ni syondukan namala pun stang kibawan pansya wadi ukhauru kilo arkilo kiladon kibawan pansya bapli hamu ngasyong hamu bat kata kadi kicilong joki priu jengi bakila kerdu hadu kata-kata ko kipai ba kiba lesi kibam tip nang ta kini gisar kiba ngap ya kini ki press rukumju ba kajing kerdu joki pai ba jengi hakini ki senen kalau kebasyur hai bat haga pak school ru labun kijiba lawan penpaino iki ko joki bapak sejengai balai iki lain bat kumjuro ha kibabon kibentang ngila du jingkermen tendai ta ke jingwan biang kani ka jingtmu banti doyong kum ke juk star sense ni kermen ba kalau we biang ya kadung kathai jungi pai ba jungi kini yo ka bela kesni hakilat kibentang ba peru ningkong nga so ban ay tuglay kakur dengan kapala plila plinti ban ay kalak kaliti ge ba signing ban ay ge jaka ban apply mining katung ge jing tha jong sorkar singa mata ngaya hangi kum presiden jong ka manong spoiler ona portugal session na yetu ge fiken dia ngi na du bakhang ni ali sedu hapur sehing bisa ni lale ban kali jing kali handre ka kod ka jawab pa kampat don ka sistem ge ba signing mentang na don ka sistem kersan met bat men sim ge jing persyang bagi jing temu jong pi bat ngakermen scam bakane kan urlong bat kan onlong lo bat ngada kapat li gupsar badon burom jengi bat ke government badon burom jengi ba slobha bangi da karpat ba slobha pen kloy ya geni namar ke jing than jong pai ba jongi kalong sebab pala namar ngumdon do we pat jengi ke tong doyong mausun mulumala mausia kita ke jing sedang menta benginyok mining yong doyong kan long ru bangin penbot banjok mining siyo mau siap siyo mau sun ter ikini ngamdon bikin sibon kan dengan kitbok kedua bat nga try kinong kayi jongi lagi lah seliang her ya kani piwan daga mensem bakwa bangin yo ino ba lalo ka sorkar kan ay no ka hukum yang ibang tido yo kita gini kitin publish sibon publish jang Henry nakajingpli la do ka sorkar bala menjur panai ka mining list yai ma shining kadusau ni kerman bahkan long ka jingkerku namta kipai ba i jom kan itu shnong sa kadong kathai kaseng kan don kan ka jing persya ya ki project ini ki development kawan kebawan nakajing syai lor kaang badro ni kintu bakani ka project kan dei ban long ka kapitalis manyo jing mentoy simen nrei tere belum salon sar bagi try jaka ki try shnong ki samla ng kadong kathai ki yo bentalang hakikan kijam namta ka jing mentoy jong ki paiba ni na kalem jong kaseng ni ai ki jing kersan kulesibun Kampwa Banten Slam Mipor nomor Chairman Jumila Onta dengan yai not bed checkpoint. Lasdang ya kecingti doyong House Mem Ar Haja. Kalalong sisa kecingkerku ke bakrau yang kur pecah kejungi. Ban ngangit scam bau new doyong
udai umarpok kendau ubau glei la agerpang yangi ubreu ban penun kam hok yaka nadu pasdang doyong ngilayo sibun kijing toy kabading kong ngilayo ban snaying snasen kabaar ngilayo ban tit jaka tit puta kabalai ngilayo ban tit kali kabasau ngilala ban pak skul lagi kun syaki skul ki babha kun chasor nostai chasor shilong barwat shadu shabar jong ka jelaru ngilayo nilamat ya kata karoi kepar haka kamai kaci haka jaka dokha haka kur kecai kecumi nadu bakhan sendet ka NGT haus nem hajar kat sau kalau long tik kumbawan lengshop kanem sniu ya kakur kecai cumi kiyeng disem ki bangil mut bansna ngim yoshu bansna kiyeng disem ki bangil asna ngim la shu ban pendep ngihap ban shu I kongrang kumtu ki jaka ki puta ki bangil atir ngihap ban dino tang nakabenta ban pendap penbiang ban shu by school ya kikun kikun ki bangil apha shabar jong kejelaru ngihap ban ong ki ban wanno nama ngim la shu ban shu pendep ya kita kejidun kam joki baro ilamat ya kijing ki bakrau hadu kata-kata mentah haba ka surga kala ailat banti duyong lengba kata ka scientific mining keba yada ratat ya ka memorial namar kata ngayan hangne har kerteng jong kur kejat har kerteng jong kadang kathaji barak buai namar balai badon buai uri ramba ubadai uparadong uparathain ubadai hi ubri jongi uta udai uramba shining star kadusal namar kata ngashane tali heu bakke kur barak buai yang scam man ai ka jigarsan ka bapura ai bakane ka public hearing menta kasi kanlong ka bajo ai bakta ka scientific mining ru kanlong ka bajo